ryiza, jambo ry'Imana ryiza, jambo ry'Imana ryiza. Tunakuvuga ijambo ry'Imana, tunaenda kwa neno la Mungu. Tunakuvuga ijambo ry'Imana rivuga ngo dusohore Tobiya mu nzu y'Imana. Neno la Mungu, tufukuze Tobiya katika nyumba ya Mungu. Haleluya. Dusohore Tobiya mu nzu y'Imana. Tuwafukuze Tobiya katika nyumba ya Mungu. Nitumara dushireho uburinzi. Na tuweke ulinzi. Haleluya. Dusohore Tobiya mu nzu y'Imana. Tuwafukuze Tobiya katika nyumba ya Mungu. Nitumara dushireho uburinzi. Na tuweke ulinzi. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Nehemiya. Some neno katika kitabu cha Nehemiya. Sura ya 2 umurongo wa 18. Sura ya 2 mstari wa 17. Turageza no ku murongo wa 18 hadi 18. Aravuga ngo rero ko nabwira ati timureba ko tumeze nabi ko Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo akaba yarahiye, nimuze twubake inkike za Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Babwira ukuboko kw'Imana yaje uburyo kwangiriye neza, babwira amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati muhaguruke twubake, nuko biyumvamo bagira imbaraga zo gukora ubwongereza. Haleluya. Twabura dusome muri icyo gitabo sura ya 13, sura ya kitabu hicho sura ya 13. Iyo sura ya nyuma y'icyo gitabo, sura ya mwisho kwenye kitabu hicho. Turasoma ku murongo wa 7, turaza kugeza no ku murongo wa 10. Uwa 11 dusoma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo umwisha Yerusalemu menya icyaha Eliyashibu yakoze, kuko yatunganyije Tobiya icungu mu bikari by'inzu y'Imana. Birambabaza cyane. Icyo cyatumye ibintu za Tobiya zose bisahura mu nzu kabijugunya hanze. Mbera ko tegeka yuko beza icyumba bagasubizamo ibintu by'inzu y'Imana n'amaturo y'amafubico. Haravuga ngo kandi menya yuko Abalewi ntabwo bahawe amagerero yabo, bituma Abalewi n'abaririmbyi bakoraga umurimo bawuvuga. Umuntu wese aje mu gasozi mu kibiciwa, nuko ndonganya abatware ati niki cyatumye inzu y'Imana iremwa. Aho ngaho mahali hapo turangije gusoma na tumesoma. Turacungura umwanya kubera amasaha, na kwa sababu ya masaa twavuze ko tuganira ijambo rivuga ngo dusohore Tobiya, tufukuze Tobiya mu nzu y'Imana, kwenye nyumba ya Mungu, mu itorero ry'Imana, kwenye kanisa la Mungu. Ni ukuvuga ngo itorero ry'Imana, kanisa la Mungu, itorero ry'Imana si kanisa la Mungu sio hii. Itorero ry'Imana ni imitima yacu. Kanisa la Mungu ndio roho zetu. Haleluya. Nehemiya yari Yerusalemu niwe wanditse kino gitabo. Alikuwa Yerusalemu na alikuwa ya magambo twavuze, lakini maneno haya Nehemiya ngo yari ibwami. Nehemiya alikuwa kwa ufalme, yari Babuloni, alikuwa Babiloni. Hanyuma baadaye agomba gutekereza Yerusalemu, akafikia sana Yerusalemu. Yerusalemu yari yagize ibibazo yasenyuka. Yerusalemu ilikuwa ukiwa, kandi Nehemiya ikigengo yari Babuloni, na Nehemiya alikuwa Babiloni. Yari afite akazi, na alikuwa na kazi, yari afite akazi gakomeye, alikuwa na kazi katatu bagashobora gusaba gutekereza Yerusalemu, kazi ambayo haingemruhusu kufikia. Haleluya. Yari afite umurimo ukomeye, alikuwa na kazi, yari afite akazi keza, alikuwa na kazi katumaga adashobora gutekereza Yerusalemu, asingeweza kufikia tena, ariko ngo yongeye gutekereza Yerusalemu, lakini akaendelea kufikia. Uracyatekereza Yerusalemu?
bado unafikiria Yerusalemu, uzawicara ugatekereza Yerusalemu, bado unafikiria Yerusalemu. haleluya. Amen. Ariko Nehemiya agomba gutekereza Yerusalemu, Nehemia akaendelea kufikiria Yerusalemu, agomba gutekereza abasigaye muri Yerusalemu, akaendelea kufikiria waliobaki Yerusalemu, abasigaye bene wabo bagize amakuru n'ibibazo, ndugu zao waliopata shida, arabatekereza, akaendelea kuwafikiria kandi bakabaza amakuru muri Yerusalemu, na aliuliza habari za huko abasigaye muri Yerusalemu uko bamerewe, waliobaki Yerusalemu. haleluya. Hanyuma ngo abona abagabo bavuye mu Yerusalemu, Akaona watu waliotoka bari Yerusalemu, n'umugabo witwa Hanani, na alikuwa mtu arabaza amakuru yo muri Yerusalemu, akauliza habari za Yerusalemu, arabaza wese abasigaye muri Yerusalemu, akauliza waliotoka Yerusalemu, abakajana iminyago n'igute baberewe. wale ambao hawakwenda matekwa wako gani? Hanani bavuga amakuru, Anani akamwelezea aravuga habari, ngo abasigaye muri Yerusalemu akamwambia waliobaki Yerusalemu bagize amakuru menshi, wamekuwa na shida, kandi aravuga ngo n'ikigeze Yerusalemu ngo zarasenyutse, hata ukuta za Yerusalemu habaye amatongo, umekuwa ukiwa. nuko bimeze. Hivyo ndivyo hali ilivyo. Haleluya. Nehemiya ngo haleluya, Haleluya. waricara ararira, Nehemia akaketi na akalia, aricara ararira, akakaa na akalia, yumvisha amakuru ya Yerusalemu aliposikia habari za ko Yerusalemu hasenyutse, kama kumekuwa habaye amatongo, na imekuwa ukiwa na bene wabo bagize amakuru, na ndugu zao wamekuwa na shida, waricara ararira. akakaa na akalia. Utekereza Yerusalemu, Unafikiria Yerusalemu ugatekereza na unafikiria nini? ukumviki. Unasikia nini? Haleluya. Haleluya. Waricara ararira, Akakaa na akalia afata umugambi wo gusenga. na akakuwa na naziri ya kuomba, Haleluya. Ajamo kwiyiriza no gusenga, akaenda kufunga ngo afata gusengera Yerusalemu, ili aweze kuombea Yerusalemu, asengera bene wabo, aombee ndugu zake, ariko basenge isengesho rikomeye. lakini akaomba Aravuga ngo wibuke ijambo wabwiye umugaragu wawe Mose, akasema ukumbuke, uravuga ngo nubwo tuzokosha, ngo nubwo tuzogira amakosa, hata kama tutakuwa wengi tukagira ngo ijambo na na kufanya mambo, ariko uzotugarura ngo nubwo abantu bazaba baratataniye ngo hirya ngo kumpera y'isi, lakini utaturudisha uzongera utugarure mu gihugu. na utaturudisha mahali hapo na tukae. Wumva iryo sengesho, Sikia ombi hilo ngo amaso yawe bireba, na macho yako ngo amatwi yawe azumva, na masikio yako yasikie. asenga iryo sengesho. Akaomba ombi hilo. Haleluya. Haleluya. Kandi icyo gihe yari afite akazi bwami, yari umuhereza. Na alikuwa na kazi kwa mfalme. Haleluya. Haleluya. Noneho amaze gusenga, Alipoomba baja kuko yari umuhereza mu bavino, kwa sababu alikuwa mfanya kazi kwa baja mfalme, gutanga ibyo kurya kugeza kuko yari protokoli bwami, na akampelekea mfalme chakula ariko kwenye mu meza, gihe isengesho ryari ryumvikana, lakini ombi lake lilikuwa ryari ryageze kuma, ilikuwa limefika kwa ngo Mungu. kigeze imbere y'ibyo kurya ku meza, Alipofika mbele ya mfalme, umwami ngo aramwitegereza ariko ngo ese iki cyabaye. mfalme alipoangalia uso wake akasema, Haleluya. Aramubwira ngo ese niki ko umeze nabi, nini imefanyika mbere hose utazaga imbere yanjye udacanga gute utameze neza, amani haukuwa, utagaraje mu gahanga niki cyabaye, ona uso wako umekuchama, mbere hose utazanira ibyo kurya utaberewe neza nizeta. ona hukuwa na hali hii. Haleluya. Haleluya. Kandi arabwira ngo ndakwitegereza nkabona ubwoba bufite, Na ninakuangalia naona usuri wewe inyuma ahubwo n'uw'indani mu mutima. ni upo ndani kimoyomoyo Ngo umeumia. Nehemiya avuga amakuru, Nehemia akamwambia, aravuga ngo n'ubundi kera kose hata zamani hari ubwo nigeze nza imbere yawe utameze neza, ndashaka ningekuja mbele zako bila kufurahi, kuzana ibyo kurya ku meza, ningekuja mezani bila kufurahi, amakuru numvise. lakini kuna habari ambazo nimesikia. Yerusalemu bagize ibibazo bene wacu, Yerusalemu ndugu zetu wamekuwa na shida zarasenyutse, na ukuta bene zimevunjika wacu bagize ibibazo, na ndugu zetu wamekuwa na shida. rero nicyo cyatumye Hiyo ndio imesababisha nikuwe na hali hii. Haleluya. Isengesho ngo ryari ryamaze kumvikana Ombi lilikuwa ku limesimama Mana, kufa kwa Mungu. umwami aramubwira ngo none ni gushaka, Mfalme akasema, aramubwira ngo ngiriya neza nukonohereza ndaja ngo Yerusalemu ngaja kuba. akamwambia naomba uniruhusu niende Yerusalemu. Kera byari byamaze kumvikana, Kwa maana ilikuwa aramubwira ngo ese none urugendo rwawe uzarudi imisigaro, akamuuliza kandi kuzogaruka ryari, na utarudi ngo basezerana igihe cyo kugenda no kugaruka. wakaidiana Ngo kera aramwemera amuhereza ngo abasirikare, na akamupa amuhereza ngo n'amagare n'amafarashi ngo na bigushaka akamupa bizagucisha ku mipaka n'ahantu hose. ili aweze Aramubwira ngo kutembea, nguru urwandiko ruzogucisha ku mipaka, na akamwandikia barua aramubwira ngo nguru ruzoshire azafuguriza ibikibiri, na akamwambia bazaguhange kugira ngo tutire nizubake Yerusalemu. ili akupe vifaa vyote vya kujenga Yerusalemu. Haleluya. Haleluya. Ngo aragenda, Akaenda
Haleluya. Haleluya. Nehemia washitse muri Yerusalemu. Nehemia alipofika Yerusalemu, Biblia yavuze ngo yamaze gusubisa alifika siku 3. ngo ntabwo yigeze abwira icyari kimuzanye. Hakuambia mtu yeyote. Warazuka nijoro ngo wenyine. Akamuka Muri usiku familia yake. afite ngo atangira kuzunguka bari beza. Akaanza kutembea kwenye kuta za Yerusalemu. Haleluya. Azunguka mabaya mu Yerusalemu. Bari subinini ngo akachamba muri bile. Akazunguka kwenye akagenda kwa farashi tabashe kugenda wakagenda n'amaguru. Mahali ambapo farashi arazunguka kwa mbale yose Yerusalemu. Alipozunguka. Haleluya. 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 Ubukirwa roke mwese twabona kutugeze nabi. Akawauliza hamoni ya kwamba tumekaa vibaya. Yerusalemu yasenze. Yerusalemu imekuwa ukiwa. Hata ukuta zimeanguka. Tunaweza kufanya nini? Wakasema kujeni tujenge. Haleluya. Haleluya. Ariko Nehemia akigera muri Yerusalemu harabare bane yabashe kugera. Alipofika Yerusalemu kuna malango ine yatangulia. Harabare bane yabashe kugera. Kuna lango ine ambazo wabashe kumenya neza au adui yatera Yerusalemu akayinyaga. Aweze kutoa mahali adui anaingilia. Ahumanzi hivi. Mahali adui yabashe kukushamwire mu gitabo. Aingia kwenye lango la batatu. Hilo ndio lango linarangaye tabatazo. Akapata lango hilo liko wazi. Washambulie kwa yake. Akaenda kwa lango la zamani. Yake na mlio wa baba batatu. Ni lango ambalo lilikuwa na mahali pa kusoma kumshauri ni mahali pa kurudi kwenye kurudi kwenye nyakati za washambulie ndio basangure muri ndio tabulizi tabantu bakiri. Alipofika huko akapata liwazi. Wasanga ndio linalanga. Akapata liwazi. Washambulie kurjina. Akaenda kwa lango ndio gari ngo ndio abantu bihana ndio kwa kutapunda. Ni lango la kutubu. Ndio kwihana. Ni lango la kutubu. Ndio haratabida. Siku hizi watu kuna watu bado wasangijole kunalio ta yani ndio lango hilo limekuwa wazi. Haleluya. Ashango bile kujula sirazu. Akaenda kwenye lango ndio dawa kama abayu. Lango hilo ndio dawa kama abanyamasengesho. Kulikuwa walinzi wa maji. Asanga ndio kuliranga. Akapata liko wazi. Akasema nimetoa sababu Yerusalemu kubomolewa. Ni kwa sababu malango haya yamekuwa wazi. Nimetua mahali adui ameingia. Na akaweza kuangamiza Yerusalemu. Haleluya. 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 Nimetua mahali shetani ameingia. Haleluya. Haleluya. Alikuwa Satani ndiye mtoto. Shetani hajaingia kwenye kanisa. Satani ndiye mtoto. Shetani hajaingia kwenye kanisa. Hapo habari kwa anafunze neza. Malango yamefungwa vizuri. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakaanza kujenga. Wengine wakasema sisi tutajenga lango hili. Na kuhani akasema atajenga lango la kondoo. Kila watu wakawa na mzigo wa kuweza kujenga. Haleluya. Wakaanza kujenga. Lakini walipoanza kujenga, wengine wa Tobia na Geshemu wamenya w'Imana utangiye kuba wakajua kazi ya Mungu batangira gukora ibitugaro no kwabira ngo sibyo gukora ntibizoshoboka wakaanza kuwavuruga na kuambia kwamba haitawezekana. Haleluya. Nizo mwako gukora ntibizoshoboka. Haya mambo nayafanya hadi mbege zizozanishono zikanagira stage na mambo haya yataendelea kuharibika. Tulifashi hayatawezekana. Haleluya. Alikuwa ni mwana wa Mungu tuwake. Lakini Nehemia akasema uimarike tujenge. Kuweza kubaka. Mkono mmoja uweze kujenga. Na mkono mwingine ukishikilia silaha. Haleluya. Haleluya. Si mkono mmoja ujenge. Na mkono mwingine ushikilie silaha. Haleluya. 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 Tukifanya hivyo kandi mwe maso tuwane na tukiwa macho tukipigana. Haleluya. Haleluya. Urubenga batayari wakawa tayari wakabitenga wakajenga wakiwa tayari kupigana. Haleluya. Haleluya. Tobia akomeza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Akomeza ngo bakina magambo menshi. Tobia akaendelea kuwaambia mambo mengi. Ariko ijambo twasomye ngo ibyo bitaba Eliashibu umutamzi washire ngo kubika ibintu by'Imana ngo bitore.
Eliashibu kuhani aliyekuwa na nibwo yiyuze na Tobiya akaungana na Tobia, barishibana na Tobiya, wakaungana na Tobia. Haleluya. Bamaze kwishibana na Tobiya, walipoungana na Tobia yari buramuye ngo barishibana, wakaungana. amaze ngo kwishibana nawe, walipoungana baramufata mutumbikira ngo ku cyumba cy'itore, akamupa kiki nafasi, twari dutumbitseho, akamupa ngo nafasi. hanyuma amaze kumucumbikira mu cyumba cy'itore, itorero riba rinafashwe, Kanisa kandi icyo cyumba na icyo cyabikagamo amafu, icombe, mbona n'ibice byatuye, na mahali hapo ndio kulikuwa ibintu byose ngo n'ibikoresho by'abaririmbyi na vifaa vya waimbaji, ngo bizabikwa. ni mahali hapo vilikuwa. Haleluya. Ibyo bimaze kuba, Yale yalipotokea byatumye Abalewi ngo n'abakora umurimo w'Imana imesababisha kazi ya Mungu wakakimbia, itorero ngo bararihunga, watu wakakimbia, ngo bituma abaririmbyi waimbaji ngo bava mu myanya yabo, wakatoka kwa nafasi abantu yao, ngo baje mu gasozi ngo ikibici wabo, watu wakaenda huko kwenye milima yao, itorero basigara ku kanisa ikabaki hivyo, itorero rirafashwe, kanisa ikawa imeshikwa mateka, birafatwa amateka, kanisa ikawa imeshikwa mateka. amaboko ya Tobiya. Tobia akashika, Tobiya amaze gufata umutima. Tobia aliposhika roho. Haleluya. Hari agatabo ka moyo w'umutima. Kuna kitabu hicho cha moyo wa mtu. Haleluya. Iyo umwuka w'Imana arasa umutima, roho wa Mungu anapoangazia kwenye ibintu byose bihabisohoka, mambo yote yao huwa yanatoka nje. uzuwa gusamba bikuba busohoka, Uzini unatoka nje, ibintu byose ukuntu bihabisohoka, mambo yote yanatoka nje. haleluya. Ni ukuvuga ngo haleluya. Ariko kandi iyo umwuka w'Imana yamaze kwimuka akava mu mutima wawe, Mungu anapoondoka ugafatwa na Tobiya, na Tobia kuingia ndani yako, ubusambanyi bwose ubaruza, uzini inaanza kuingia ndani yako, ubujura bwose, ibintu byose, wizi inaanza kuingia hanyuma ndani yako. umutima ugaturikira umwijima. Sasa roho inakuwa na giza. Haleluya. Haleluya. Tobiya afata itorero. Tobia akashikilia nyumba yake. Haleluya. Kuko amarembo yose yararanga, Kwa sababu malango yote yalikuwa wazi. nta burinzi bwari buhari, Hakukuwa na ulinzi wowote. itorero rirafatwa. Na nyumba ya Mungu ikashikiliwa. Uyibaza Nehemiya, Nehemia akasikia uchungu. uyumva amakuru kuko Yerusalemu, haleluya, Amen. ngo Tobiya yinjiye yafashe Akasikia habari ya kwamba Tobia ameshika kanisa ari uri, na ni yeye ako ndani ya nyumba ya Mungu. icyo cyatumye ngo ava yongeye kuza muri Yerusalemu, Ndio maana akarudi tena Yerusalemu. ashyira ku cyumba aho Tobiya yaracumbitse, Akafika kwenye chumba ambacho Tobia alikuwa anakaa. babanza gusohora ngo Tobiya n'ibituze ngo zose barabisabwa, Akamsoa Tobia na vitu vyake akarusha nje. wategeka ko bakora cya cyumba, Na akaagiza waweze kufanya usafi bakongera kandi bagasubiza mu bituze, ili waweze kurejesha mambo ya Mungu ndani. babona kuja kuri nabo n'abatiye babi, Na akaja kuwatafuta watu mahali iyo walifikia. babiye bakaza agenda hamagara Akaenda akiwaitaita abarebiyo babo yahamagara, makuhani mahali walikuwa wameenda, abarinzi baragiye ahamagara, waimbaji mahali walikuwa wamekimbia, abantu bose ahamagara. watu wote walikuwa wameenda. Ese iki cyatumye mwataye inzu y'Imana, n'iki cyatumye inzu y'Imana? Ni kwa nini tumeweza kufikia kukatia nyumba ya Mungu? Haleluya. Arongera ngo arababwira ngo ese n'iki cyatumye inzu y'Imana irekwa mukayita? Ni kwa nini mumeachilia nyumba ya Mungu? Haleluya. Arabahamagara Akawaita basubiza mu itorero, na akawarejesha kwenye nyumba ya Mungu. bafata abantu babize. Akawachukua watu waaminifu, Haleluya. Ngo bashira ku burinzi, akawapa ulinzi, barababwira ngo mube maso, akawaambia muwe macho, muwe macho, noneho mube maso. muwe macho. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Mube maso. Muwe macho. Haleluya. Haleluya. Dusohore Tobiya. Tumurushe nje Tobia. Wararangaje umuryango umwe, Unaweza kuwa umekuwa Tobiya kwanza akinjira. na Tobia akaingia. Haleluya. Tobiya akaba arinjiye. Tobia anaweza kuingia. Mureke dusohore Tobiya. Acha tumurushe nje tena. Kandi Tobiya ni Satani Na Tobia ni shetani n'abafitiye yose, na mambo yake yote. tumara kumusohora Na tukisha fukuza shetani yinjize muri Yesu Kristo mu mitima yacu. na Yesu Kristo tumwingize. Haleluya. Haleluya. Hanyuma
Haleluya. Nitubara kujiza Yesu Kristo Na Yesu atakapoingia ndani ya mioyo yetu na tuweke ulinzi. Kandi ulinzi ni amasengesho. Na ulinzi ni maombi. Yazabasha kulinda umutima. Ndio yanaweza yakalinda moyo wako. Iyo udafite amasengesho. Kama hauna maombi, ukuvuga ngo nta ulinzi w'ubuhari. wewe uko wazi hakuna ulinzi. Milango yote iko wazi. Tugire amasengesho. Hata tuwe na maombi. Ulinzi. Kama ulinzi kwa Imana itashika tubazi. na Mungu atusaidie.